L'Euro-Institut Pirène est un institut universitaire de coopération transfrontalière. Il est porté par l'Université publique de Navarre, l'Université du Pays Basque via la faculté de droit de Saint-Sébastien et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour à travers son centre de documentation et de recherche européenne à Bayonne. L'idée étant que tous les enseignants-chercheurs, les ingénieurs de recherche, les doctorants, mais également aussi parfois les étudiants puissent apporter une expertise scientifique dans tous les domaines qui sont susceptibles de faire l'objet d'une coopération transfrontalière. Il fait l'objet d'un cofinancement européen Interreg POC-TEFA et a bénéficié d'un partenariat stratégique de la part de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre. Mugaz gaindiko harremanak sustatzeko beti oztopoak daudela, arazo batzuk daudela. Batzuetan parte hartzaileek duda handiak dituzte, muga gaindiko harremanetan ea lurralde batean edo bestean lan egin dezaketen eta abar. Eta zentzu horretan arazo horien aurrean irtenbide zientifikoak ematen saiatzen gara. Como universitarios que somos, podemos reunir a personas de diferentes disciplinas, pues podemos desarrollar estudios muy transversales, ¿no? Y además podemos ofrecer formaciones sobre temas muy específicos y muy técnicos. Podemos organizar encuentros, tratar de funcionar como un punto de encuentro entre personas e instituciones de ambos lados de la frontera. Euskal Elkargoak bere hizkuntza politika garatzen du eta erronka nagusietako bada euskarazko zerbitzuak sortzea. Euskarazko zerbitzu horiek sortzeko behar ditugu langile euskaldunak. Eta hortan ikusten dugu hor badela zinaz eskasia. Izan genioan erantzun Pirène Institutuak atera zuen deialdi hori, justuki hor lanbide horien inguruko ikerketa bat eramateko. Eta Pirène Institutuak dituen bi elementu garrantzitsuenak guretzat dira, alde batetik badutela ikerlarien sarea. Zinez datu konkretuetan oinarritzeko eta gainera badutela mugaz gaindiko ikuspegi hori. Hizkuntza politika mailan guretzat biziki interesgarria da, zenta ejan nahi du ikerketa bat egitekotan, azkenean emaitzek kontutan hartuko dutela euskararen eremu osoa. L'un des gros enjeux de nos territoires transfrontaliers, c'est la question de la résolution des obstacles transfrontaliers. Et souvent, les citoyens, le grand public peut avoir la perception que les politiques que nous mettons en place ne sont pas adaptées à la réalité. Donc c'est comment arriver, nous, décideurs publics, aider de la recherche universitaire à intégrer les enjeux du terrain. Les colloques organisés par l'Euro-Institut Pirène permettent vraiment de faire un point sur les enjeux d'interculturalité. C'est-à-dire l'interculturalité, c'est aussi un acteur politique, un universitaire et un praticien sur le terrain. Chacun est confronté à des réalités et ces colloques permettent justement de comprendre la réalité de l'autre, chacun de son côté de la frontière, mais là où on vient rajouter évidemment une complexité dans l'interculturalité, c'est qu'il faut également rajouter celle du fait d'une pratique linguistique différente, d'une pratique administrative différente, d'une pratique institutionnelle différente. Hago formaciones a personas o transfiero conocimiento a personas que no tienen propiamente conocimientos jurídicos. El Euro-Instituto Pirène me contactó para hacer una formación para personas que tienen mucho interés en la cooperación transfronteriza sobre la diferencia de ordenamientos jurídicos entre España y Francia. El interés de la formación era transferir conocimiento para evidenciar que existen ciertos problemas de coordinación entre localidades
muy próximas, fronterizas, transfronterizas, con ordenamientos muy diferentes. Etorkizunari begira, beste erronka handi bat daukagu, eta da nolabait handitzea gure proiektua Euskal Herriko eremuan jarduten dugun unibertsitateetaz aparte, baita ere Katalunia, Aragoi eta Frantzialdeko unibertsitateak baita ere igotzea gure proiektura nahiko genuke.